Gentili passeggeri, ricordiamo che a bordo di questo treno è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 in modo da coprire integralmente naso e bocca. La violazione di tale obbligo comporta l'intervento delle forze dell'ordine e l'interruzione del servizio alla prima stazione utile. Igienizzate frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser a mucchina presenti a bordo treno. Grazie per la collaborazione e buon viaggio. Dear passengers, we remind you that on board this train you have to wear FFP2 face masks covering nose and mouth. The violation of this obligation will be submitted to competent authorities and it may lead to disruption of service in the first available station. You should sanitize your hands frequently. You may also use the dispensers available on board. We thank you for your cooperation and wish you a pleasant journey. Liebe Fahrgäste, wir erinnern Sie daran, dass an Bord dieses Zuges das Tragen einer FFP2-Maske obligatorisch ist, um Nase und Mund vollständig zu bedecken. Die Verletzung dieser Pflicht hat das Eingreifen der Polizei und die Unterbrechung des Dienstes im erstmöglichen Bahnhof zur Folge. Desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände, auch mit den speziellen Anhänger-Spendern an Bord des Zuges. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und gute Fahrt.
Siamo fermi. Per l'attesa del transito di un altro treno, prevediamo di ripartire tra circa 4 minuti. Dear passengers, we inform you that the train has stopped. Due to waiting for the transit of another train, we expect to depart in 4 minutes. Wir informieren die werten Fahrgäste, dass der Zug auf die Durchfahrt eines anderen Zuges wartet, voraussichtliche Abfahrt in 4 Minuten.